Sambunau Yamei Lo. Yamei say. The 57th General Conference comes Sport, Literary and Cultural Meet Kirakamia, Varejili. Katong kana ningshiya later that she sange, Musot la Kayala awing Sarano. Itumwe Sporty, inaugural function de Razan Kaya, Ajuwe itumwe Laikishia Musowo, saikorana Kayashi Plungigijia, Quira Leishio Kashing, Honorable MLA 43 Punger SC, Itumwe Apom de Razangare Kala. On Kotowi Kumiwo being guest of honor being Quira Todd Asheng, President NPF 43 Punger, former EMUADC, Kalaga Kanyali, Quira Chamre Shang Shimre, Kada, Anila Razangaire, Nathum saikorali, Sambunau saikorali, Matun Sada ina, Ringapa Shalam the lake, Kala itume kayagashi, Nathum de the lake. Inaugural function he it had the dark Vaisara. How kupok say hi he Reverend Ninghor Machinao Langli with Pastor na Quimira Pilan Kanga me kala ngalung lan me he itumwe ajuwe Leigishia Quira Leishio Kashing itumwe Masowo Anaquikamira Presidential Address he Quira Racing Shaiza President SRKL na Quimira Chiwitili presentation we atam later Kasat Kasangi Quira Ramrechan Kashing President TKS Kashatui guest of honor anyway nanganang rumra special appearance Frank Sang Rungsung na Quimira grand speech he itume maso na Quimira lightning of sport torch singsui katam now long host team lang sadale kala defending overall champion team lang sadale ashina sport torch sharkamira kala or taking he Quira SP Absalom Games and Sport Secretary SRKL na Quimira kala declaration he musona declare samilaga itumwe 57 gagashunga itumwe sport meet he ithada kayakha sare ready salakaina units kuchung khana trada khanina participate samida khle hithailak la kuchung ningshiya itum best discipline ji khushok laka khamatha achamaina savalakra gachi hi itum saikorowe shit ka sangne hagupok vakpa mainga reause hagupok se ha hi Reverend Ninghor Machinao Langli we pastor na hi vakparada hagupok se ha jira samirano Sak Vabribra Hang Shini da Humpanga the Shini Kakashunga Sambu Katam now long way conference Gala sports meet Nana Quirakami itum Zimik show his among the wuivang ningshiya now wrapping unit Kachiva Kachacha Ramuena Aya Shungzang Aquida Hapka Konomale Lakla Katong Alina Nana Tan coming Yurkami Walungle Zingsui Leha Hile, Tanra Mida itum Hile Ringarum Dalei, a ring a tour, itum chief gaze with him, Shongzan and Tan Mida Hile, Tazak Horzakta, Tanra Kamichi wuivang ningshiya, itum date 27, departure and itangda, Leha Hile, itum Ngariangahan or activities upon a tay ngatada, itum Quikang Rumre, now wrapping lay. Na we miken kreta shungmilo miknan tam khui sikhui Sambu Riping Katam now long 57 General Conference come sport
sports, literary and cultural meet, Tukwe, Mushun Pari Hailo, Tukwe, Cameron, Marum Sakwe, Kamano, Tarik 20 to 27 Tharau 2026, Rungme, Singsui Kadam Naulong, Apom Singsui Village. Musowo he on Gato winner, Quira Leishio Geishing, Honorable MLA 43 Punger SC, Functional President, Quira Rang Namai Rang Peter, IAS Director, TNH, TRI, MD, MDTC. Wardham, Quira Ure Khan Hungyo, SDC, BDO Ukrul, Ngashan, Major General Kapangui Shaiza, MSM OSD to Longvibu Naga Army, Komkapei, Quira Victor Geishing, ex-MLA 43 Punger SC, Kumi Woping, On Gato, Quira Todd Ashing President, NPF 43 Punger former EMUADC, Tuli Quira Temre Shang Shimre EE Kada, Wardham Kuirumla Grace Dear Kasar, Assistant Professor, Department of Political Science and Human Rights, Ngashan Winner Brigadier Paul Kasomoshi, MSM Camp Commander, GHQ, Komkapei Kareli, Kuira Akui El Shimre, DGM, MSB DCL Ukrul, Kakanya Le Kuira Temre Shang Murray, EEPHED Ukrul, Matuime, Reverend Remember Rimai, Pastor UTPC, Kakanya Le Kuirumlai AS Rinchan Pizimik, Lieutenant Colonel Commanding Officer, Ladies Unit Naga Army, Yari Gazip Shim Shome, Kuira Stanhope Kashak, LOC Convener, felicitation to Naga National Workers, Sambu Area Come One Day Sambu Area Consultative Meet, 25th January 2026, felicitated by SRKL, Chief Patron, Quira Alfred Kangam Outer, Honorable MP, Lok Sabha, 2nd Outer Manipur, Royal Patrons na Kareli, Quira SP, Mayor Manager FCI, Kakanya Le Quira Rojan Simik, CO CRPF, Kakatumali Quiramva Leia, Pinau Ningshian, Professional Makeup Artist. Ningshlagere. Ningshiya issue masowali pilan khanga mikhai kalangalung sho mikhai chuiwa pilan hiwe azingle itumwe ngariaw ngahan saikora hi kwika gi da kleide pilan hi likhya shida itum ringapha khamathai da sport searing phala khai saikora wa ngsa se gi hi saikora li hangnu shingai atam hi presidential address wiwa queer racing up shaiza president SRKL le atam midale Ring pa mai say, ring pa mai lo. Sang nang ning hao kita, kechot la chotai sare. Inka yu wang wa ring pa mai kap kejatam saat le Nathum ningshiya laga. Kiklas laga ina conference arche ishi sampu rapping kita nolongi conference hina jang krem ning mene.
atam li thada wa ching e chang ching e kha ithum inari la kai na iwe khang tei ba jim warang kai na tu khra khani hang khai na chief guest li wa ho tran li ka chi tha vip a khali ithum mi program heli ra so mikhavai ra mutu mikhavai ra ka satsang mikhavai da wa ho tran ni sakla kai na ka sami lo chud Nathum ra khami hi thum bang wa ningshiya ring phanai da ho gis ni khong tran hi ka formal program khalei tran ng phayang ngai na hom sila kai na mi akhala ma khalei leisa chung khalei acha shirting ngai na ishi ma area hi population dia ho ki da population ma chung phulung ma nei kata salla maximum ji rajang le da khuye ning share ko ring fire ko ji chung khalei tha na thum tong khalei tha da hang phun ngai le heli ning da khalei saikorali I thum mi ka sa kha rally ningshiya aya wena kala program hi ran ye hopok tang wena achara rashungda kipa ka witung li hithawe mering pathway miklisar gadam sampang sakla acha ithum li ari atam rashung jawda thanna khmi rally ningshi midle ka khanele ithum na mam lai pa gi je kala kya shiplung gi je acha wi conference wi 20 and hopok laga 27 and dang da myon wa gi de le de khle hi wi muso sadar razang de khle ya oja le shio gala ling yura de khle ya khmio khani jia oja temrshang I gata akhna itumwi legishia kala khashi ga baya guira thoda sheng Breston NBF 43 pungyer former EMUA deceit anina la matan tup rang room midakle hi ojaleng yuralaga rang room midakle theida ring paning shi chunga pongchok tele kala ocha wi team lang meida mangali he dice le dakle ya kernal ping LOC convener kala tung former ETC la rang room tele yuru chongai la kala area wena la kernal chung rang room tele thum saikorali la kala katam nong saikorali muthunan la ningshi midle kho je he hangai tele iwi ida ti khura khni ma hang khiwang la chit li ka khangning wi ka chot kala atam wi thata khangning him sangai makeup ka chi chot makeup ka chi a khane sauki da khangran na khi kha mangran plung mane kha thum ya long li iwi mamang mangama kisto iwi mangali kala iwi thili la mutui ka bai thum wi ka changkhat wa functional president hi kuira rang na mai peter ali sanghai ksane kha ahi achon thang ithum na theri masa ga pa wuivang transfer thi hau jena achon thang ithum tang khani awi office le ari DRI office le ali ta khang han chan le ala rangai lake honda ithum sambang chon jawgi da ali theilaga ishi kamchong office le kamchong TC office le imphal wi TC office le pam laga DRI le ba khai ji ithum ba emotional sa tung ji ta da yang laga le li shiwa tung je naka na lo sa jang hau gi de jang da ali aring thor la pau phang ro ke ka him sa ka pau wuivang mara tu sai jalala awi chongai na la ishi sampuli kum sang ka ot sak rum rau ki da tisia ka sala ka kamchong district li pamra shung mau ki da ala ka chang khat rangai jo kho kha masa ka pau wang ma khra kho awi message thada ila rangai jo kon tum sports ring phamer no ga je hi khang milak lo da ina la chipaji ishi former DC ariwa DRI director sala ka pam dakle awi mathunai na Nathum saikorali chipaji la hang chipun khangai ne itum hi ari ishi khashi ga baya seha sakhami banal hangai mikchung khana pasawi ring pha ningjang gala lum khalawi yena khrani da kha angya ishi oja remember a pastor remember my anala tiau kuchung ka mention sai ring pha lum khalaw jimang ni mani machila ka je ya tam khui ga pai shi khui ga baya khanga che akhmang la khui khra sam ga panga tam sa sai ga ba he na thumli sakla ga na khai ni ajiwi conference le kipa shikawi kem le ngamang shahawe kala khangrau khanghandi phaipang sa zawe or kala khada khonza hawe ge jimra shogarno ring phala ga na changkhuirum se itumna vrishna sa da atam ge dai tumna phaningi ge je ari ecclesiastes we bible hanghai le ecclesiastes le ga da hangai kle jiga
young man jidi rejoice oh young man ta khangnu ya bing yaron la bing mathan lu ring phalu follow your heart's desire jam nawi uklungwi ning ki chang ji khikla jili follow salu sa khui khlai lu ring pha khui khlai lu lumlo khui khlai lu kha da khlai le kha ki hangai le ka nawi ka sa sa ki jivale nawi khamutwi ki jivale nawi phai khang pang khang ki jivale rivality kum take fai salu maninga kha jile kha ngai lut le nawi ka sa sa ki jivale rana jat sarku ki jibahi ina nathum bi shlakai na hangai ni jena ka sa sa ki jivale ring pha se lumlo se mathan se ang ya hangai re memorable sam makeup ki ji mrini ring pha mai thui ki ji conference ngang successful salak hai conference sang success ji hi saikorali shlakai na hangai ni ari atam na machang dui ke hina kup sau ke atam khuiran khui ke pai le ka mathang khui fai sa ke saikorali ring pa conference sa se ji hi hangai na ningshiya re program matang chatam manda chakmai ke se atam singali khwai sa se jena at 57 ka gashung sampurai ping kadam now long way general conference kam sports literary and cultural meet le rang rumi daklaya mataila kaina ithumui khyashi go bayo masowo kala awi colleagues ping we chakmai hi matang chithai khwai sa rai kala jenang so da ithumui khyashi go baya ishi SRKL president da panglan hi kasamira no jena ina aming pag shok chi tran taulak salala itumui uklung tong ting ta midakle ot now hi khangran kui miloji hangai ye jena kharele itumui khyashi go baya inaugural function hiwe philan khangka me kuira leishio kaising honorable MLA 43 SC Pungyar hina khar itumui khyashi go baya ishi SRKL president na shokta kala itumi kyashi gubaya chief guest na nganinga mi ta itumi tiawlak salala ning tongla kai na mi da kle panglani khoshokoi milo ning shnare ka khania le aje we khmiwo ojale lumla kai nang yorami dakle khmiwo kuira thoda shang president NPF 43 SC Pungyar former EMUT Kalachi we matangli ngahan bam haure PRO oja we PRO Kalachi we matangli song janzimik German SRL atum nala itum annawak sadam yondakle hile kathata leilikla tarang rum kami jowang ningshi de leye kala ishina tiawla kai nangran mi dakle ot naw hila khara khui milo kala chiwi matangli Shanti Aungshi chairperson SRSL
Sambu Raiping Shinao Long Chairperson. Ahima Krataye, Taka Arai Regin Minose, Taka Chiwi Matangli, Itumi Kashi Gubayo, Oja Reverending Hor Machino, Ari Hogupoxia Sakmiba. Taiga, Jiwi Matangli Shanti Aungshi, Chairperson SRSL. Awi team the Radley, Dangaka, Apom Hili, Present Maksata, Jena Jibaji Matang Arama, Gran Minauke. Jena Takachi Matangli. ST Ungnoyo Ochaling Yuramita Cline, ST Ungnoyo. Oh, Hili Mugbayaka lately, I will outbomb Hili Mug Bisang to the Ina Mapashok to Jine, Ochawi Kamadaya Chief at Chennai, the Hangdale. Anala Aman Kasagatam Kakalila, Hiling Urami the Clay Wang Ningshi Delie, Galachi Matangli, Sanjoy Jajo, Rampoy Wina. Gala Chiwi Matangli, Ngachanwan Mangkung. Ngachanwan Mangkung. Issue patrons ne. Program Hilirang Room Tali the Hange. Taika, Ahimak later, Aramba Aklea, Tomisano say, Jena, presentation with. Oh. Kanuk Shong my young to Jena Mate to Genepio Mindo Yarina. Atum will learn Chigat Kamimang Manning la program Hilila Rang Room Committee Wang Ningshi Delay. Hina ishi SRKL Shongway na Pangran Kami Hina Katangsa Sarai Kalika Mijirama Manjena Matang Atam Quick Faisare Ningshlakere. Ningshiya Dice Fak Paling Wun Lop Kainea, Masarang Laga Kwan Kam Sumi Jikleda. Ishiwui Ningrinva. Rarkai Jitran Jili Kamsui Hina, Kamataya Saria Hangsade, Rargai Jitran Jili, Sambunga Lady Madara Lala, Sambu at Zaksada, Sambulima Malai Pulungrano, the Ishina Mikai Sanea, Ningshiya SRKL President Ishiwui Secretary. Presentation Hikulik Faisara. LOC Local Organizing Committee Pashina Kumirano, Kalaga Kanyali, Singsui Village Authority na Kumira, Kalaga Katumale, Mapum Village Authority na Maron Ka Kumirano. Nathum saikorali acha ringapa inaugural function hiwi shalam gasa kala khamien ang soda LOC wi shong aina acha rajang da khlaya on gatho masowo kala case of honor khumi wo bingni LOC na banglan aka khani sangai da leye chena ina aming pak shokhe nang soda ishi convener na banglanji ngaran mirana Kare sada kuir leishiyo keishing Honorable MLA 43 Pungyar SC. Kakaniali kuir Thota Seng President NBF 43 Pungyar, former EM UADC.
Kakatumali Quir Temre Shang Shimre EECADA. Kapangali Kuhiwi Awunga HS Yaumadai. Ningshiya gaire itum saikorali ring pachi mikshong sasarano. Singsui Village Authority nala achewe masowo kala guest of honor kanile panglan nau sangai dalei China achewe masowo itumi laigishia kuirat leishio keshing honorable MLA 43 pungar esina mangali shoklega Singsui Village Authority na ngaran gahai laigishi panglan hi shokumirano. Kakanya le Queer Thought Asheng, President NPF 43 Pungar former EMUADC. Kagatumale Queer Temreshang Shimre EE Kada. Ningshiya china Singsui Pashine Ara Mapum Village Authority na Atam Kumirano. Remake the array program hiwi functional springly kachung ningshiya here ka sakamatai atam hili mopum wuivang la the program limasang la hidata atam khamiti wuivang remake the ning shipong sok the le matailak na array hiwi masowo aling yura the kleya case of honor ping tai silipom the kleya ochang ragala unit kachi when ra the kleya saikorali ring pa shalam hangjing pundelei mapum kwe on pia sadan tum saikorali la conference li ka tom sada shalam sadale jeneng soda ina tam khui ngai pa wa ithumui kya shik pa ya masowo hi ach 57 general conference come sports and literary meet hili Tangkhul hitharan sambu leha li leidak le ukruling nai makeup kachiya mopum khuhina sahogda iram mopum na ya ishi sambu area sambu gatamnaw long na conference room dak le kala chingswina ho sami dak le hilika gatom la sada kala chief case achi wi musoli gatom la sada sambu le hali nai sangre sada ishi mopum na welcome sa kui say the program saye kha atam hing zi how the ithum chili ma sa kui rer tu re kala ka khnia lila kashok wak lila sa kui say the machuge kha achui general conference li mo pum na la ka tom sa da mo pum wi vie ka tong la kala mo pum wi yaron la ka tong la hili le how da chili khong wak li sam ka phang hila mo lum nam rer ji how da atam ka bo chili khami ji wuivang kachung kha ningshiya the leg chi pong sok na ye kala achi we conference we mosoli kachung kha ningshiya mo pum no saikor mu thun sa da ring phalak hai rakho ningshiya khai rakho ithumui area maning lala or ithumui kendra maning lala sing show now sa da radakhle rami dakhle huwang mo pum na lala mo pum na la full support sa ta le cooperation mi the leg chi pong sok na ye kala iram mo pum wuivang wa sak lag haya ochak lagay emelak lagay thuig hai 2025 li mo pum now ukruli leida khleya mo pum sakrum da leye chili ya mo pum now ithum hola khak shima kha shem khise multi purpose shima kha shem khise da khangaran jili mawaka shung mawaka pe kya kha jili
ochana achi mosona jipemi da itum simji mathalak aina sako kuisambange jiwang ningshiya ji hi pongshok plungra jawda itum simli walaga mahang bai thuda atam hi khuilaga ngapai khuilaga kachangkhat ningshiya kho ji hi pongshok ngaye atam lei thuda chung hangaye thalala tui khura khamang khani mang hi la pongshok sane tui mang na mashambanda ningshiwi achak sada what now akhi ngaran khuing sa ngaye uchana khang ning kami da ishiwui ningshiwi achak hi ka khui miro no ka khaniali ochali yura da khlaya khayashik paya case of honor kuider tot the sheng president chang simre CTA da anilila ochali nguyur khara hili ka tom kala ring phasa da ki khamning mane kha ngishan wi odak sada aman saklak ha ya odne da itumna hi mingai lanin la risit ka samirana ningshiya ga tong lingrin ngai e kha atam re tu da hina shab saw ga ningshiya SRKL shongwena latli da tam kuilio ga aru jile ji that kayakha tal slipam da gang yurpa mai da malai gai ne kha ga shima sami lo latli da chakmai ga stay nang so da ishiwui ningshi panglan tiang mai khami ngai e khareli lieutenant colonel Grayson pangwinau sampu piaro alarang room tale ye kala ishina chehida ta conference room tak le hile ana apong chung khaina la ngchon milaga wi karin la phungshang phungta samilaga conference lum lakai na room sak le ye jena tawlak sala le ishi wi ot now hi yashi go ba ye ishi percent na khanglan mirano kala ka khania le awunga yaw matai ram hiwe awunga kya shi gubaya ram hiwe awunga yaw matai nanala HS yaw matai nanala ning shi pangla ni khosho khu mi do aja hi anamaya kami wuivang eina aunga ramunga sada anamaya kami wuivang eina itum program hitata lumlakai na singa ka atam sam ka phangde ningshlakai re khanau ba le bahang kai thada gatong galing rin mik faisa no ga khamsi jila gachung khana ning change ka acha mayau pai thogi da next le mathang yau faisa no ga ningshlakai re sambu riping katam naw long je laga meng to kai na thayau kha jiwa amingai na mu chunam ro kho pinglak kai na panglak kai na itum program hi maron chata khwai sa se ari atam hi kashetui bang ishiwui lei kishia khumiwo khani guest of honor khani li atamira khreli kuira thot asheng na khumira lo kala ka khani ali ina mang ning rila themre shangshim reina ani na maron ra khumira no Sambu riping katam no long we conference lira sang jiwa saina de khui gai gam thai tin aganara laga kuili khikla gara hok sang me aganara laga hok sang me saina de khui gai khiklam thai tur nis lage ring bala ge amigliva nguthum laga nglanor yeng jat ne
ka hilira gaja kham sui mi haida ring ba za ga ukna za lam thai thore he aru hile awo ku sam gzara kara la ka aja iwing so no tra sam mangai re ta funding de le avaring ba de le taring ba ye hida da future la ka nei du mai manga song dar ka sara de le apong la khami jiwang hila idum wang thai ku pai la ga ka ne aja samburai bing katam no long we 57 ka kishunga general conference kam sports literary and cultural May 2026 we inaugural chief guest sami deklaya amingai na sri laisyo kaishing honorable MLA 43 Pungir AC guest of honor Sri Temresang EE Gata honorable former ADCs amingai na ungre yoningshen kala yangmichingda respected special guests special invitees kala khangte CSOs idume yashiknya yerowi kthana rashungda khalei आज sambu katam no long way sambu raiping katam no long way president gala colleagues khe we gola gala maida khe we aunga pastor gala thana bing khe wen rajang dak la ya aunga bing pastor categories bing khe wen rajang dak la ya katam no long president secretaries kala delegates la mai de legisia ozangra ava kala ram no saikorali in yewe ringapa salam gchung kamidale kala igthalila aj sambuk dam no long hewe program hile case of honor ga sa sanghami hi yewe wangwa matakakaye kala ka hita man ka sak atam khami chi wuivang committee pinglela ring ka phaning ka shi ka chung khami dalei la mai da ach idum saikorali hi ka khamatha atam khura khamiya idum mai ka sak va vrale ningshiya Eva Southway mine kala lang mai da president na Tangkhul Case of honor Sadhu Sangra the Hankrali in Mata Kakauda Gada the illegally Sambaira Iduma Legisia Musodno young me former edition member Atum Leisalala Kale Hili concern Kachung Leisalala Lega in the Gada Jilly Masa Piraglada Makai Gishine Kadalala Sang Brungra the Machukaire Jauda Pai Rawi Pakwai Leisalala the Hidada Kanganing Sangabangne lag luide ning she kachonga phongsok dalei aj jingsui khe hele ra khang ning hi aj na khare manding mane ready to me aru le deklaya emlena adama khale hilere committee chairman sadakla tamni aling soda akachi hili rajangai re khe we kharano bina awaye we hola aina dhala kaina la phok mi laga rakhang na samangda ring phala kachunga sambangai idum ne thik sali idumara amre sothong bu mi ne ji salala idum ne thik sali jingsui ma bung hiwa ngashanni shangla ga ya khubin ne ji ge ji thu shaba ba me kalala mai da atu ka dami thu me shonza jili saikora awayi wala sagana saba mi de kle thai lega kazangkat bashunge ge taida आज लेगिसिया अबाबा बेंले हांगंगाइबा नदुमना थैखुइ साखुइ गाहायं सानजि नंगरा बेंले मुसमान खबाय साइकोर तमजि थैमि सरलो गजिहिला लागलुइदा पोंगाइदले आज इवे का सा अतमने
ina atam teo mai di khu ngai salala atam ina masa kapai kala khanung li kham thaya speech la lai hauda ina hi ta de ka so ti khur knya ga hangai आज sambu writing katam no long da hi da dang khol la ga kho apam apong te tam za de khala hi I thum ka ji ka position mai le khala da ma chung rom khawai nga hang ro khawai hi ka platform khura khmi hi katam no long sai ko rana aremba ma sang sa kaya se I thum hi we aman ka sak thai la ga आज akan ayana ki stage le de le आज we totally ki stage le akman ne khil ka jile wasi ka lag ji matai lak ka na ma chu khing ro la ga tem khui tam khui de khle kala matai sang de khle bing je ha khui la ga idum chui khmai we apong jili ka thana bin ne la lu da chi chi mi la ga chui khmai stage le wa khmi we shong fa apong ma shwe lak la pha mi si ki ja pha mi de le re ka la pha mi si ki ja phara ga ji hangai ye sambu rai bing ka dam no long khani thot bing idum matai lak kaina idume mikamo akawe miring kala aru hanu atome idume ringwa backbone diva idum katam ka suhine juwanga na cha khuni thot katam ka subing tam dale laga sudale laga iwi atam ne de phaning laga nan tam de suda khaleje aj sambu raibing area le le de khleya avu awabina akama we sambu raibing we pagra abavang sa kawai saikorana ngarai dalei ke ji phaning laga ka chot ka chang kya ka leisalala khang laga tamlo silo bible lali ka hang thada char aina ngo sod yaw da khlai pingjina khama thana na hat khuri ji thada aj tam da shudale laga ring bhala ya da othui da khlai mi pingji akama ka chabaina atangra uka khanang na aina atangra आज तम द शुद्ध ले खले बिंजे न विलारी सिंह लगा उ खदंग द तम द शुद्ध खले के चोट के संग खंग द खले जिथारान अगमा हाथ के खुजले खमथान रिंग भा हाथ खुर संबु राइपिंग एरिया मी पिंगना अगमा वी खमकांग कले युरना अगमा वी खमकांगा राइम पिलर अबवंग सा खवाय होम द खले जि समंगरे के जि हंगाये खनाव वाले मताला कना इदुम कली निंग द ले पोजीशन nagling ning dalei nawi yurgling ning dalei ke ji itum dalak kaina khni thot katam gshno pina idum machok se atama thi shurda idum mi ring room dak ya yur chat ping ka ji ka thawe apong le leida leigla ka ji jawi position ji machok laga mi ping itum le ngakhun ta khawai idum mi mashun shiman khawai apong ga chung khle pai pang thu dak le atami tharan इदुमे नागा युरवे खनि थोत बिंग कदम गशनो बिंग किसाली गला गजी किसार गला गजी तुम फनिंग से रिंबाला गा या तम निंग मने इदुमे चिंगुम हिरंग रिंगरा लगा हिरंग मशुन गर खुर दंग र दखलया खनावा चंग चेक ने दे अबा खरने चु लक हाईवे स्टेज ले खुरा गया तम थरान इदुमी ग जीवन दे मिगमरा गा का इदुमी ग जीवन दे मनिंग निंग गा idum mi ke jeven koka masa ka idum mewe pangle mai shi ka baile dele chani hi ka thawi tanja critical salak ga haya chanjar hili idum saikorana salak kana ma chok laga tam de shidak lebina akama your identity ding ro khi ke ji hilak ke ji phaning laga your ka thana we akhon na laga phai chon yun laga idum masun ngar khu ka vai ka sahili sambu katam no long raiping katam no long way khani to saikorana la ping mai pang mai dang gar thida ko kayang ga sada idum ninga se ko ga sahili apong saikorale hili pang shablai khmai malai mane jawang ne ping mai pang mai se dalagana ach hidada nadum saikorana raga chiblga hikata program singa da kale rathai laga ring phan ning shi ka chung ga phong sok dale hi da da tai ka haya me ring la ping mai pang mai da ot manga khwai nang so da idum me sabu raping mai khaya ngasarano ka ji hi hangai nala kaina hi ka tha program ni bala ka ne rasang phang khang sak aina so da inala ring phai re ning shai re ka ji hi
atu mang maning la ada envelope now tishin nga ye saikorali pangsin ge khusada China organizing committee na sambu writing katamno long president na bam hil bag dralaga envelope no hira khumirno kakanyale khoyewe gola kamener la envelope no hira khumirno next lakai dra hine mayok as a 56 general conference sambu driving long way 57 we katam now long we general conference come sports literary literary cultural meeting rasang kai Nathum saikorali you side and welcome saru city we mai thui da ithum ne hiring nan mi da rai sawa ru ri ningshiya kra muthang sada de jajau ingrang jar atam gutung ko khorai ga ajo we chief ke sami da rai honorable MLA ring thora da rai mikhavai na mahang ner sara ra ari thora da rai special case of honor kara ide rung mi da rai local organizing committee da chikami da rai khui aunga kara we secretary VA secretary ping kara pastor kara chingsui katam now long we organizing committee being kara lajang sarai da rai khu we unit the president kara than mi da rai na dum saikorali you side na hanlui da you shalam milu chitri aru atam hire ina tam sanga khuingai sara ra mukhui pai mlik jaba chinga mina kara ithumui program khandai chatwak je leifu gida atam hi ina shesang khai sauge chena ina isi katam now bing ne tu khura khak ni mang hangai sports mystery ning sang nai na khra hi mang maningai na ka idumui ochawak je like katam mangawak jawak da hidaga ning sang miawang sang sangai kara nasi na ro hiri nasi wi aroi tu kui mashun phadi hailu kije hira pipeline na gahang dre da kara idum ochagai na gahang dre de yu ning ne nai na hangnu jaga mashun ga ji hi pha khoi raga mashun jering ning na ga idum dam hi chemba khai miawang sa khai sa se kara aju sports meet hi mi akhawe na akhawi sa khwa tam khoi raga akai na ka improvement sa conference nga sang sangai tu khur akhak ni hi hanga ina katam now lo ningshiya ishiwui guest of honor khanili ithumui area maning lala lungsang lakaina mulung chang lakaina shongfuma matha lala ithumui wangda phaning milaga ithumui apom hilira jang milaga khamatha tuye na ka satsang mikhai kala chimang maning la nai na lang ran mikhai SRKL ka tong hawi mathun sada nanili khaya ka shi kala lei ki shi mi da lei kho ki chi hangaye mangale naniwi leidak lei ot ki chi vali manga khwalang sarano ki chi la hangji phun ngaye Ari atam hi special appearance hi Frankson Rungsung anakhumira kala anakhui khai wichile ajwe grand speech hi ishiwe musawon phonda atam khumira no
Hello, check. Ningshiya. '57th Kagshung General Conference cum Sports Meets Literary Culture Meet. He multi-discipline, multi-dimensional sports. Katong yaron now aka ngala now aka youth aka kajiwe. In ejasa. Aka we mirinli pekar khuigi jili. Dargar sakatong aju sakidle. Jena ayama pili I aju kade. Pungatum aya amai thota sangena amai ungriona. Thortak kase. Jili mi ngarai khangsak mapamne. Jayda iwa khangja pung aka pung baro withili pizilla. Jan jili piwa ega kiban ram thora phrakta ma pitujin e. Jana iwa ma pila ngarai pam athum huilui mi katong ina ma thot chat luar. Jana athang hili asan kaje aphaina kase kat shongwa jika hili ka pisangawra jada. Ara gari na kaajene. Jana ina hangdak le Nathum la chot le re. Equally ila aruhi amigi ajing tamaman laga aruhi matuigi dakle. Kamina na na matuigi jene. Ringphala ke ningshiya ke Nathum saikoro enthusiasm, interest, kalak kokka yangka kasawi spirit. Mikumo itumwe raigasang mirin phekar khui gajihi. The first day itum ngarum rakajina wi khamaya khamiji. Jili hopok kaide raigasang gajihi.
ngarum gai je phekar khui gai nan main phekar khui ngarum baye ngarum sei gaji khamya khangrok ji that cooperation and unity germinates from there and atu SRKL alongli leidak lei youth katong an hida rak jip tak lei hidi ngarum mi dak lei erensa mi dak lei SRKL we president Raisingam Saija Nathan laga awi kalik katong aming mapage Nathum saikorali li Raisingam ji kre Raisingam Anathan laga hitharan mayon khami hi athum ne ningshiya ke ringphala ke hitharan samidak le ithum saikor wang ne ke ji hi ina yurli like si mi ne ji san ku ye jena ishiwui khiglali ari hi rungra gaji atamli atam gaji darkar sai mikumo oguthui sauda thingphun luiwat we I chawe khong khawa katong ai we khigla ngalang gajar khangte kachung khalein chiwi lung jili ari hiwi jingshui aungana khuk jingshui ramui hangu bingda mayami da hili ari ruchum naw bing na mayami da hili rung khwai permission kamila athumle ningshiya hi khamata yo ot ngarut akhane gaji hi katong na san khuye ina la san khui da lek ji hanga ye chena ari we rungaura jadi LOC local organizing committee de le athum kya chot le kha I thei jingshui ga tha khui li sport ngareu da lek ji hi mikhiban si changi da ashat katiu na lama khle abam hili shiraw na pang phai abam hili sport ngareu da leje ajukum 2026 hi tangkhul wanga shiraw sport te alang yang pak minhang shon jidla mi alang li mi akhana ayaro khawa hai funang rai panja khawa ja ara jingla kongli tai fu le yang la chapek ja bam de chili sport rung nak le de alang li chiwi thili tangkhul hongdung ground shem khoi apam mak le de jingshui laga jingshui yang no ajuku ma shira we sport ni jena hita da LOC na ground ya kapung chuita laga mi ba kachui ng hanjit la kapung lal iram ka phung na chui mai khare jik phai khalei la khaching sui ba si wa sambu rai ping long li chikat ja ashui kapung ka chui ji la ka tata la na thum ni mi dak le compromise ka sa ina gangwa mirin ok thui gi jiba give and take idomi compromise and then ok thui gi zla chen jingshui ba si li ring phala ke ningshiya ke athang shongfuli ka gari ka 4x4 meaning ka ground apam je 4x4 meaning kam ko ji iba katha ji ara khiglali thingtung ni sadak le ga dala phaning ji la honda him tha line le sada ningshiya ke athum LOC na tha line sa mi re hi sa khami bing ji la ning si phongsok da le ji hangai chena isi we sambu long we chairman song chan hi iba Ebelsen jin da sam hiwa ra ga song chan ho sa khipak da song chan ni da pha ja asa sa ji la chena song chan la isi we hili anala cooperation mi da isi we long now na la cooperation mi da le ji athang khang ji ring phala ke aru isi we hi we local we hi we constituency we DCC hi we ADC member oja yangmichingda anala hi ko thalai na ngui da le ka ji thai laga ring phala ke laga aru isi oja ong rion la alam thadama pi dele mra idling so khra wang ali la ning simi dele chena aru isi az ges oboner khani ba athang hangaula akuili thada akhana rang cha je aming la mahang lui ke anili la ning si midle yi thada ko tom ka mi lan nai na la tam na la chena hi idum sai ko re wi ot ung sung hi ramui church idum manglarin le phawi mi dakle church pastor deacon bing na siasa kami ido athum ka to mai na ne ji hangai chena matai la gen aju rung dakle sport hi ba idum khnui thot bing ko
hi soke sak wa bam ko adang ki mashun phari fluk jila phari hailok jinda hili mara ranga mashun jinna jili phari le la mashun ga ji aru hon ba mashun ga ji hi kan kotat makhamashung ina shem khui le mashun ka sa ka chung bijar ka sa chung le ko ithumui lungli la justice ka ji hi Jeremiah 22 verse 3 li ka pidak le jina thum simli umpal ina aru impa ka teo khil sa ko ina pa mi ge hili khang thus says the Lord, do justice and righteousness and deliver from the hand of the oppressors him and who has been robbed. And do no wrong or violence to the residents, aliens, the fatherless, the widow, nor set innocent bloods in this place. Na mili khayon masalos de. Na with justice, na mashunji, na jibaji na ghaw de lekha, ninjang de lekha, mili khayon masalak los de. Bible na khang ni na khang ning. Atang hi ajon dang hi program hi lampa sam ni ajun tuikui khyang de hi legend in it. Scroll down usali hi thai sambang jini. Jena idum khanu thot ping hi idum with rights mashun idum with in a sambang ran kaji hi kali le kra obedience le khang na le nali na khata respect ka sali le if you respect yourself na mili khayon masala amre na khata li sichang ka na makapik lak amre khamashung jili chatre chen hili ra ka dak le itum ka tonga hi mashun jili les nawe jakashi mili maj thelao nawe ajam jakashi nawe aje are mak khuije hili maj thelao khamatha jimang soke sang roki soke siga itum theila mangali jithai khwai alung le na kya jakshi sala bai da hai salo hili ba khamatha jimang jithai gi jena itum hi yur ga ji hi hili yur hok rei jila hili abelsan na aru songa jan na hili ara aramli hangog phungli awing hong jidi amang hilik jaja ayur mning de ramnaw sangnaw area wimi long naw bina kajip laga hili kajip la atang na ungta yur ga kajip de miak mang ga chachine maning maning jil tangkhul ga ji hi resang ga de mathang line resang ga de sambu raiping long area li leidak leping hi mi wam tha line resang ga ni ramare ga sang uitin hi mare ga sang hi ina hang son gi ni hili nganak silam sas jang khok kam samne yang kam samne nathum na ning ga jang ga ghauje azat masa thaimne akhana hiwak chat akhana akham tuira akhana hiwak sar atam uitungni chat le da laji twin ka thum aru khiglen ki ng teng teng san ngana pai la jingshui ba sin na dn d ki ha na hopok ra amma pumba sin f na flat hopok ra sapai la ngana pai la za mang na pai mre twin jiling rai cha da la ji sar wave jiling rai cha da float sang ro ra atam uitung jili jat rum ra kai khana pam sai ra kai khana jat re khok kham sa tu re 1 2 3 count sar 1 2 3 count sar kai khana 1 di khangai sa kai khana 2 li khangai sa last 3 jile mi akhmang tai sa lagawa khariti karla makam re chen in hang dak le pahin aju hiktha khanui thot idumi mangawi mirin hi the time ahead is for us
ครานาปิงมันนิ่มก็อาทุมไม่อาตัมลิจะคิดเลยฮิลิกับพุงกับจุยอะเลยดักเลยน่าวิอาตัมมังลิเคลมนิ่งได้กับพุงกับจุยยังกาเลยแค่กันมาท่านัดเลยฮินั่นน่ะเทคเคลมนิ่งได้ generations after generation lastly อีทุมน่ะอักไทยได้ means งาเลยฮีระไรเรกจินี่จริงช่วยนะแค่คือ atrocities operations oppressor กับข้างใต้น่ะอรุยมีรายรัฐแล้วก็1916 17 18เลยฮิลจริงช่วยน่ะก็จ้องกับสัตว์มีดละขจันเลยสัตว์เลยจิว history จริงเฮียยังรู้จักอาจจะจิวอาตัมเว้นอาจจะอาตัมฮิลจริงช่วยยังใจฮะ example ก็ฮิลมากดอรุยจัดทริกวิ่งอาจิงจิลีอิสิอรุยยูจัดขังเตยวิไรทันกับพิงอ่ะสักเสียกจิลีอิสิยูนักสิสัตว์ดาวเดกุมทุมหังมาดีหังพงเอามามังลีฮีอาตัมมาขลีมีนะงเรียงนาวสาอับมเดอาจุอิทุมนะฮี history หิงเฮียยังเลยก็อิทุมมีมังอามุยวากิสากิสละเวฟจิลิมาจับกันโนท้าวเรนโนปั๊มสาวเรเอ็กซ์ชาเซงรุมเซโคกเซยังกษาเซกระทำกษลีมั่มไล่ไปมั้ยอาจารย์นี่โคกวิกระทำน่าลงวิลิลินหางอิสราเอลน่าปิงฮีคิดว่าอาทุมอาจอีจิจ้าวอาตัมจิลิอีจ้าวอาตัมจิอดสักินมีกระจุงขยังมีกระจุงขนะกระเทียมสาระเลยก็ถ้า little knowledge is dangerous ก็จีฮิเลยจิละถ้ามาตุยกับฟระคิดละทีวีก็ทาลีโอคิดละก็ทาลีมิวก็จิบลีมาตุยบพาร์อีทุมคริงฮี ideological driven ideology นะจัดงสักกิจละมิคิดละฮีอสังวุละpolitical party ni jilala o khi la ni na iwi ideology khi rek ji thai jila thadam machine hi wak phana ka phu phan la jat aur na wi na khi ka ling ning khram them ra kham tu ji consistency lam lem ra kai ka tv ling ma tu khangai mi le dala mning la khi u shong kham tu yu na ka ji shong jat ana ka ji wak ma tu ina ka ji wak ma tu fuga ba ta da kong pa pa gji mi ka chung le ji si tang khul na ka chung le de mi na ka teu ga ne wa ma tu lo ji ka so ga ji li wa ma tu ka them sa lo wa ma tu re na wuivang la chang da ma tu mi da le la na ji subscribe sa la ji ma them da ithum na pang ka phel o asi your liver ji ta da ma tu mi sap te da pang ka phel pam ji ka chang khat na ka li jat li na wi ning ring ka li jat li nang your sap la thum ji li athum ji na rai sa sap la athum ji li nga sung sap la ka chang khat athum ji na li le silak la athum ji na wi atam ni nga ning mi lak la naw da la khareli lamang ning mi mne akhama lamang ning mara aj lamang ning mne ka chi chong chat likre ji thailo chu thili ma tui lok ji la idum hi akhmor kai da ma tui pha pha ga ji hi your way khani thot ping kalak mi ka chung khali misleading sai chen hik thai mam tui ga phai ji i hangai chen sang da mam tu lige ari kajang jang da revenge khuine ji bai sin i hi nathum chot ta le ji thai re ring phala ke nathum hida da mirin li hida da khang da le hi phaningong ji ne ring phala an kup ga ye khiba khama phaningong de nawi sport khawali ngaya ma pi la jing ro hai da kem hut ai da ma pi la ji li sip sa la kau ku la ga pi we ring ga si we tar ma sam ga phang we chik ba 지금 뭐 징수이 스포츠 장 레시나예 꺄다 쫓다 사 지망 나면 쭉 퍼닝 오르고 지금 뭐 징수이 57 각송 스포츠리
chief guest pa jin da punga khalang da mutui mi itum kya chot mrao kharajan siam se jik san iwa jena ring phala kai re na thum khang khami ba ning sila kai re itum samburai pinglong sport hi itum mai phai kara khui khwai sas jang mirin phai kara khui khwai sas itum mai shoi gai itum mai mangali sayon gai khangtai jili hili ka tong bisung khwis lag itum lungli bhap kata cooperation with lungli he will raiga sang we phekar khui khwaya apong saranok jin hangaye Amei ungriyo na amei yangmi anina hibak ramilo anili ani ring phala in pamaida anili ina kila punishment mi jena ina ya sambu right being long with sport he ina election kaw ina akhasidale miss msarangko mi ka chung han ma phling la ba iwa council le ko chili sai chiwi the ground in a semi chili iwa chi sai ko tong I phning je nathum malai hai kha kaji wuivang thada remind sa ne je na malai ka chang phai ajo team we captain flag bearer bingji ko tong hiwa ra milo unit president flag bearer la me ai hili thada miao nani ngning laga flag bearer bing president na sing laga flag bearer bing jiral miao Amayo lele laga aru tharbulo nani ji tharbulo aru LOC basili ningshiya ke nathum ya chot sak mi idum radak le idum we saruk la jangda nathum sami ga hai ne ju khi ga maning just a token of appreciation and idum nathum ling room da le kho ga ji hi ji thai ga aru hi amayon da mi no jena aru SRKL le amai khiglana amayang mi da mi no hi token ko idum ka tong mo hutsa da kham 57 Kakshung General Conference come sports meet, literary meet and culture meet hi ringa pha kham hai sarano nathum saikorali khayuji namanim ko hiliba individual chatrik we ju yar soba acham ka pha ka ji trophy a ko ji jingshui ngala ba bu ngala ka so ngahan ka pha achak khamatha ka ji na individual trophy a singla ungai de muningla ka hauji then you try to get every one of you get one trophy each chatrik khuna we yaro na baji arama kta malip laga ko aruk somfu phaili kongliai sago jiga chiliba trophy miningla ramnaw bin unghleu da ali ung phi dawra jen in a hang dak lei you try to get one trophy each jena idum khamai kum sa se vre mun sok mi kum sa se kak ja khanang maklei idum nak sa ya buli manga khawa kala kham hai nga sa se ji hang laga hiling jangaw khning silaka issue with special appearance
lam thala kai na sa me khai frankson rungsung kuchung khaning chi de le vare na matai me de so mi ro no ge hi hangai ye chot O taking quick vai tam sase chena unit ke chivo we game cc na flagan sodom nga hilira mirono so raka razang hilira kai saikorana iwi ti shum mirono sambu wrapping katam now long or taking I on behalf of hereby solemnly take this oath on this day of the 57th General Conference Sports, Literary and Cultural Meet 2026. I swear before God that in the name of all the competitors, I promise that we shall take part in the events, respecting and abiding by the rules which govern us, committing ourselves to the sports without doping in the truth, spirit of sportsmanship, for the glory of sports and the honor of our team. Program hi ko phau thili ka chaw flag pachina khunuli araj le shun meuruna arma shunau sa pache. So thank you. ningshiya units katongale all the best ke hi lat luchita hangai luchita le ari atam hi itungwe ngriaw nga han hi hapo khawai saura chena hi with declaration hi itungwe achuwe khya shi khange ya mso ana declare samilaga ishiwui 57 kakashung general conference literary culture sports meet here hapo khawai sa se mso na hiwakli ranaka declare samirano I, the chief guest of this inaugural function for the 57th General Conference cum Sports Meets, Literary Meet and Culture Meet declared open.
football